Ćao, ja sam Andreja. Viktor, drago mi je. Drago mi je, Viktore. Startovali smo to ovde u parku sa jednim transparentom na kojem piše ti podržavaš ropstvo i neki naš zahtev da nam promeniš mišljenje. Složio si se da je tema interesantna, pa eto malo da popričamo na tu temu. Generalno, si razmišljao u skorije vreme ili ikada na temu ropstva u nekoj bliskoj našoj prošlosti ili, na primjer, danas? I kako ti doživljavaš ropstvo? Šta je tvoja definicija, da ne uzmemo za primjer klasika Amerika i robovlastičko društvo koje je tamo bilo aktualno? Tema ropstva. Ajde, prvo možemo da je povežemo sa vašim natpisom koji je na latinici. Znači, ajde, to možemo da vidimo kao simbol ropstva. Znači, latinični natpis umesto ćirilični. Znači, to možemo da uzmemo kao simbol nekog porobljavanja, je tako? Porobljavanja u smislu naše kulture, našeg društva i nametanja nekog drugog pisma naspram naše ćirilice, u tom smislu. Uopšteno identiteta, znači sve što si naveo, to je deo identiteta. Znači samim tim što ne koristiš svoje pismo, a to je ćirilica, odnosno novo ime. Ranije se zvalo Srbica, danas se zove ćirilica. To znači da se odričeš od svog identiteta, jer identitet je tvoj jezik. Tako, ajde, znači ako ćemo da pričamo na temu ropstva, to može da bude odmah simbol. Jasno, hoćeš da kažeš da ropstvo ide čak i do tih granica, da je tako sakriveno i upakovano da se kroz to čak i provlači nametanje tuđeg pisma i identiteta, narušavanje dakle nekog ličnog određene kulture, nacije i sl. Lične autentičnosti, odnosno ovdje govorimo o autentičnosti jednog naroda, postoji lična i postoji narodna autentičnost. Znači ono što nas izdvaja je naš identitet, znači deo identiteta i to, da kažemo, ogroman, možda i najveći je jezik, jer jezik je to je u stvari najpouzdaniji način da se ustanovi starost jednog naroda. I ako koristiš latinično pismo koje naši preci, oni su se borili 1000 i više godina protiv latina, da ne bi došlo do latinizacije i u tom procesu podnosili ogromne žrtve, da ne bi pisali latinicom da bi se čuli svoje pismo, odnosno svoj identitet, onda recimo to možda bude simbol da smo mi danas porobljeni, recimo jedan od, iako možda nesvesno. Ok, to je onako, ako bismo se vratili par koraka unazad, neko malo vidljivije ropstvo bilo u našem društvu ili generalno u svetu, danas nam je blisko sve, pa i neki drugi kontinenti, neka današnja situacija, ali ti pada nešto na pamet, a da je vidljivije, da nije tako upakovano kao što si objasnio na temu autentičnosti i kulturološkog identiteta. Pa ovo jeste, što se tiče srpskog naroda, to je osnovno, zato što je to kidanje sa našim identitetom, odnosno sa našom kulturom. Znači, to jeste vid ropstva. A ako pričamo na temu čovečanstva, onda to možemo da vidimo kroz odsustvo svesti. Znači, ropstvo je nesvest. I ako to što si spomenuo sad na nivou internacionalnom, to bi bilo u sklopu nekog materijalizma. Ono što je vidljivo. Znači, ideologija novca, naspram neke autentičnosti, naše božanske prirode i tako dalje. Tako je. Znači, hoćeš da kažeš da samim našim odsustvom svesti i nekorišćenjem svesti mi sebe osuđujemo na ropstvo. Tako sam te dobro razumeo. Apsolutno, da, s tim što nesvestan čovjek u stvari nema izbor, zato što on je nesvestan. Znači, samo svestan čovjek ima izbor i on može da napravi taj iskorak, da napravi izbor između svesnog i nesvesnog, odnosno između ropstva i neropstva, odnosno slobode, a život jeste slobodno, tu ima znak jednakosti. Znači, samo je slobodan čovjek živ, onaj koji je rob, to nije, ali u današnje vreme to se manifestuje kroz nesvest. Znači, nesvesti ljudi, oni su robovi, a oni to ne shvataju. Jasno, a spomenuo si sve, spomenuo si ljude u kontekstu ljudi slobodu. Da li misliš da samo ljudi imaju, dakle, svest i samim tima i pravo na izbor i na slobodu, ili se to preslikava i na neka druga bića i slično?
Pa, svest. Znači, sam pojam svesti, znači, svest možemo staviti u znak jednakosti između svesti i postojanja. Sad, što se tiče ljudi, mi smo najsavršeniji u tom smislu da koristimo tu svest, znači imamo recimo životinje i biljke nemaju to, znači to je ono što nas u suštini razlikuje od biljnog života sveta i ostalog živog sveta. Aha, sam bih te zaustavio sekund, životinje nemaju misliš na neke konkretno životinje ili... Na sve životinski svet, Kad kažeš na šta misliš? Pa mislim da to ono što je nama Bogom dano, životom, znači rođenjem nam je data ta sposobnost kreacije. Životinje ne može da kreira, one na životinskom nivou, jednostavno to je taj nivo, ima nivo reprodukcije, hrana i to je to, zaštita. Aha. A šta je kod životinje, na primjer, svest? Kako razlika između ljudske svesti i životinske svesti, svesti postojanja? Pa oni ne mogu to da dokuče, znači nemaju taj mehanizam da mogu to da shvate, oni ne mogu da osete sebe kao što mogu ljudi, to je cela poenta, znači mi se tu imamo tu suštinsku razliku da ti možeš da spoznaš sebe, životinja ne može da spozna sebe. Kad kažeš spoznaja, misliš svest o sebi, o svom postojanju i... Tako je tvoj suština. Znači, a tvoja svest o postojanju i suštini, ali to vezuješ za život i u suštini za potrebu da budeš živ i slobodan, ili je definišeš kao neko drugačije? Jer ako mene pitaš, po meni je to znak jednakosti između nas i životinja u smislu svesti sebe da su žive, samim tim potrebe da održe to stanje i da u tom svom životu ostanu što duže. Pa ako izjednačimo postojanje jednako svest, onda smo svi ovde, znači sve što postoji na ovom svetu je svest. Znači sad svesti ima različite oblike, tako ima različite nivoje. Znači ako pričamo sad o različitim nivoima, to su ti nivoji. Znači na životinskom nivou je to jedan nivo, ljudski nivo je drugi, odnosno taj najsavršeniji. Znači spoznaja sebe može samo da bude kroz ljudsko telo, odnosno ljudsko telo i Ajde. Ako se za trenutak zaustavimo i ne posmatramo svesno, nesvesno i prebacimo se na pravo, s obzirom da smo krenuli od ropstva, a ropstvo je sloboda, pravo na slobodu, da li onda životinje imaju pravo na slobodu, bez obzira, dakle, da ne zalazimo sad u sve stepen svesti i ostalo, nego isključivo da se zadržimo na tom pravu na slobodu i pravo na život. Pa to se podrazumeva, zato što svest, odnosno postojanje, ono je jednako za sve, tako da mi smo ovdje da živimo u skladu i jedni sa drugime, tako. Znači, u skladu sa prirodom koja nas okružuje, a to uključuje, i životinski svet, uključuje normalno i biljni, uključuje i vazduh koji dišemo i tako dalje, znači ceo prirodni svet. Koji da. Dakle, složili bismo se da i mi životinje imamo između ostalog zajedničko i to da pravo i želju na život i na slobodu. To je urođeno, to je deo nas. Tako je urođeno, da. Ne, to je urođeno. A reci mi, da li, opet da se vratimo na temu ropstva, ukoliko je životinji ili nekom drugom živom biću uskraćeno to pravo na slobodu, pravo na život, i lišavamo ga ili mu ga otežavamo na bilo koji način, da li se to onda smatra ropstvo? Rostom u pogledu, pa ti možda nanosiš nekome, znači možda nanosiš nekome taj status roba, znači fizički, ako pričam o životinju, isto je i o ljudima, znači ti nekome nanosiš na određeni način status robstva, odnosno oduzimaš mu slobodu. Sad slobodu možda mu oduzmeš i psihički, možeš i fizički to je jasno, znači ona fizička okupacija tokom ratova, a psihički mu oduzimaš upravo tako, znači tako što ga u stvari stavljaš u stanje nesvesti različitim tehnikama, da se on osjeća slobodno, a u stvari je ono što zove, ne znam kako zove autor, u stvari je korisni idiot, znači ima dobar termin gde možda svi možemo u sklopu vaše emisije da vidimo koliko smo korisni idioti.
Tako je, dakle, složio bi se sa mnom da ukoliko bilo čoveka, bilo životinju, ograničimo prostor, uslovimo na, kada će da viđa dan, sunce i ostalo, kada će jesti, piti vodu ili to uradimo čoveku, jednako možemo smatrati da su i jedan i drugi robovi po definiciji. Pa da, zato što robuješ nekome. Tako je, da. U suštini složio bi se ako bi ja sada na bilo koji način tebi ovde zabranio, vezao te i ostavio da sediš tu sve dok se ja te ne odlučim ili da te pustim ili ti donesem hranu, vodu, da bi mene smatrao robovlasnikom, a tebe robom. Pa mislim, ako ga podvedeš tako, i da i ne, zato što opet i pitanje svesti, zato što ti tu sad imaš, da kažemo, fizičko nametanje neslobode, ali pitanje kako se čovjek osjeća unutra. Dakle, opet to možda povežeš sa našom istorijom. Da li su naši preci koji su bili recimo 5 vekova pod Turcima, da li su oni bili robovi? Znači, oni su bili fizički neslobodni pod okupacijom, ali unutrašnju slobodu su imali zato što su je prenosili generacijski sa kolena na kolena. A misliš da je to zato što su oni imali nadu da će to jest u tom trenutku zarobljenost njihova od strane okupatora se završiti u nekom trenutku, da je njih nada držala od toga da se ne osjećaju kao robovi? Ne, vera je prava reč. Znači, vera, a iz nje proizilazi nada. Znači, prvo i osnovno, oni su imali veru da ono što rade je ispravno, a to je da održavaju, oni neguju faktički ono što je nama dato na rođenju, a to je sloboda. Znači, sloboda u svakom smislu. I to je više od naše obaveze, to je u stvari naša dužnost. Znači, božanska dužnost kao božanskih bića jeste da to branim. Jasno, evo to kad si tu spomenuo veru i božanstvo, da li u verama i božanstvima se, dakle, propagira i spominje ropstvo kao legitiman, moralan i etički pristup sa bilo kojim živim bićem? Pa ne, mislim, to je po logici stvari je suprotno toga, ali ovde ne govorimo o veri kao o nekoj konkretnoj religiji. Znači, ovde govorimo o onom stepenu koraku iza, pre nek su postale religije. Znači, govorimo o veri u tvoje postojanje kao božanskog bića, to je ta vera. Znači, ona je osnovna. Iz toga se razvijaju posle različite religije, odnosno priče. A ovo danas? Što forma danas vera i religija i ono kako ljudi žive u skladu sa tim, da li misliš da kada bi, evo sad pitam tebe ili pitam nekog drugog na ulici, da li stavlja u paralelu, to je ne paralelu, da li religija i vera kojom se vodi, da li misli da u tome pronalazi opravdanje za bilo kakav vid robovlasničkog pristupa prema nekom ili nečemu, ili misliš da bi mi svako rekao da vera kojom se vodi to ne propagira? Pa sad, osnovno pitanje je šta jeste istina, a šta ćete vi da nađete u odgovorima od ljudi. Praktično, ono što ja lično mogu da potpišem, opet se vraćamo na to stanje svesti, nesvesti, znači da li ljude uopšte znaju šta znači pojam vera. Evo, sad smo otišli korak unazad, znači vera nije, odnosno ako postavimo veru kao religiju, da li postavimo kao religiju ili kao osnovnu onu veru u svoje postojanje, znači neko osnovno mi odgovorimo na pitanje šta smo mi. Sad, ako odgovorimo na pitanje šta smo mi, to nam je polazna tačka. Iz te polazne tačke ti ne možeš da budeš robovlasnik, zato što si ti ko-kreator sa božanskom silom koja nas je stvorila, a ona sigurno ne može da se manifestuje na taj način. Ajmo da kad se već dotako ko-kreatora, ako si slobodan da mi kažeš koje si veroispovesti i da si hrišćanin ili neki drugi pravoslavni. Reci mi, da li misliš, ako uzimamo ko-kreatora, da ga tako nazovemo, možda nije pravi termin, da li Isus Hrist bi u bilo kom svom trenutku života na bilo koji način postupao kao robovlasnik, u smislu da li je druge ljude ili životinje na bilo koji način im uskraćivao slobodu,
kretanje ili ih eksploatisao bilo za rad ili životinje za hranu i na kraju ubijao, lišavao života. Da li misliš da je se on tako vodio time i tako živeo? Prvo bi preformulisao pitanje, pošto je pitanje apsurdno. Znači, podrazumije se, u tom da Isus Hrist kao oličenje u našoj religiji, odnosno u hrišćanstvu, kao oličenje nečega božanstva, znači po zdravorazumski se zaključuje, iz toga proizilazi da ne može da bude robovlasnik ničega, zato što on nije vlasnik toga, nije vlasnik nijednog drugog bića, niti je vlasnik bilo koje životinje, niti bilo čega na svetu. Tako da, u tom smislu je apsurdno pitanje. I verovatno to nije bio takav. Pa, sad se... Po zemaljskom postojanju, obliku. Pa, pitanje je šta za tebe znači pojam Isusa Hrista. Jer to osoba od krvi i mesa koja je hodala po vodi ili... Ako bismo ga humanizovali. Dakle, ako je u nekom trenutku u prošlosti postojao bio, kao što religija i vera tako navodi, da li je on na bilo koji način svojim postupcima bio robovlasnik nad ljudima ili životinjama, da li im je uskraćivao slobodu, da li ih eksploatisao za rad ili ako su životinje za hranu, ili im ograničavao slobodu i na kraju ili ubijao? Pa odgovorili smo već na to pitanje malo pre. Dakle, to je apsurd. Da nije? Pa ne, apsurd je zato što nešto što je oličenje božansko ne može da ima takvu funkciju. Znači, apsolutno. A mi ako pričamo o religiji i veri i konkretno o hrišćanstvu, pravoslavlju, i ako težimo da budemo što slični tom božanstvu, da li onda i mi treba da težimo da ne budemo ti, dakle, robovlasnici i dajemo sebi za pravo da bilo koga na bilo koji način lišavamo pravo na slobodu ili pravo na život? Pa, to je više pitanje za neko drugo podneblje. Znači, to je više pitanje ajde kažemo, zapadnu kulturu. Ili možda za neke druge diktature na istoku. Ali to nije pitanje za srpski narod. Jer srpski narod, njegov identitet, opet se vraćamo na to, znači njegov identitet, odnosno naš identitet, on je ukorenjen u univerzalnim ljudskim vrednostima. Znači, samim tim mi to već imamo u našem identitetu. Dakle, na nama nije da mislimo da li nešto to treba ili ne, znači na nama je samo da se vratimo tome i da delujemo u skladu sa tim. A da li misliš da, evo, mi kao ako se odredimo po tome na kojoj smo teritoriji i kažemo da smo Srbi, srpski narod, da li misliš da postupamo kao robovlasnici, konkretno ti i ja kao jedinke, i sa druge strane da li smo možda mi robovi? Pa opet je pitanje i nije na mestu zato što srpski narod nikad nije bio u osvajačkim ratovima, tako da mi ne možemo da budemo robovlasnici. To su nacije koje su imale ove osvajačke ratove. Znači, mi smo imali uvek kroz istoriju odbrambene ratove i opet se vraćamo na naš identitet koji je takav. Znači, mi smo oduvek branili slobodu. Ako braniš slobodu, ti braniš ono što je božansko. Ali umeđu vremenu, sad da ne ulazimo ili možemo da ulazimo u razloge zašto smo postali nesvesni robovi. To je deo socijalnog jednog inženjeringa. Odmakli smo se od toga. Znači, odmakli smo se od te naše veze koju imamo direktno sa slobodom. Da, složio bih se da smo se odmakli, jer s obzirom da smo kao Srbi pravoslavci ne bi trebalo da budemo robovlasnici i nismo bili, kao što si naveo, ako uzmemo istorijski ratove i osvajački pristup, ali na primjer evo vidimo svakodnevno da postupamo kao robovlasnici prema životinjama i da ih na svaki mogući način ograničavamo u smislu slobode kretanja, prava na vazduh, sunce, vodu, eksploatišemo zarad ishrane i na kraju ubijamo. Tako da to je, složili smo se na početku, u suprotnosti sa onim što naša religija propagira i smatra božanskim vrednostima. Misliš li da smo se tako odaljili i na taj način postali slični robovlasnicima, u stvari suštinski i na kraju i po definiciji bili robovlasnici?
Pa morali bi da definišemo pojam šta znači rob i šta znači robovlasnik, tako da ako pričamo o pojmu robovlasnika i pojmu roba kao što ga većina naroda, većina populacije na svetu prihvata, znači da se radi o lišavanju drugog čoveka na slobodu. Sad, ako definišemo... Samo čoveka ili i životinje? Ne, tako je... Živih bića. Tako se shvata. Pa, sad, ako mi proširimo taj pojam kroz tvoje pitanje, znači, da li smo mi robovlasnici, ako proširimo taj pojam, čisto da ne bude zabune, znači, mi kao narod nikada nismo bili robovlasnički, kroz pojam da smo lišavali druge narode slobode, dakle, nismo imali osvajačke ratove. U tom smislu nismo. Ali ako uzmeš da li mi lišamo slobodu druga živa bića kao što su životinje, to je direktno proizvod nesvesti i nema veze sa nacionalnim identitetom. Znači, to rade svi ljudi na svetu samo zato što su nesvesni. Tako je. Nesvesni šta u stvari njihova dela jesu u suštini i ajde možemo reći nemaju direktan kontakt samim tim ni svest sa tom robom koje posmatramo kao kroz životinje, otuda je robovlasnik, zato što je nalaze po marketima u nekim oblicima koji nisu možda nama onako oku odmah povezivi sa životinjama. Misliš li da je to u pitanju ili da je nešto drugo u nama što nas navodi na to da ipak dajemo sebi za pravo da budemo robovlasnički nastrojeni prema životinjama, možda ne ljudima, ali životinjama definitivno da. Pa opet, ako spomenješ znači, taj termin robovlasnik na životinjama, jel te, više koristimo i kako i ne bi trebali da ih koristimo. Sad, to je opet direktan plod nesvesti, zato što ljudi, kao što kažeš, znači, oni ne vide životinju kada vide u supermarketu, ne znam, pakovanje nekog mesa. Oni ne vide da je to živo biće. Tako da, ako su nesvesni, oni će nastaviti da ne vide i nastavit će da eksploatišu i da iskorišćavaju i da ubijaju životinje na najmonstruoznije načine. Tako je, da. Pitao bih te, s obzirom da ja delim stav da čovek iz moralnih i etičkih vrednosti ne bi trebalo nanosi nikome dakle patnju, bol ili bilo kakvu vrstu nelagode, da li se onda slažeš s nama da mi zbog svoje nesvesti to u stvari činimo nad životinjama i ukoliko težimo tim nekim višim moralnim i etičkim principima da bismo trebali razmisliti o tome i možda se suzdržali od toga? Pa ne, to se podrazumeva, da. Znači, to opstajanje u nesvesti podrazumeva da ne može da bude bolje, znači može da bude samo gore. A to kako se ophodimo prema životinjama nije ništa ni drugačije prema ljudima, prema ostalim ljudima. Tako da znači šta je poenta? Neko je dobro rekao jedanput i to mi je ostalo u sećanju, to je, znači ono što nas interesuje, ono čime se ja vodim lično, to je istinsko znanje, oplemenjeno moralom i duhovnim vrednostima. Znači, ako ti to vodilja, to ti je direktan izlaz iz ove nesvesti, onda ti ako si usklađen, onda ne možeš da povrediš nikoga, kao što si rekao, znači tu nema povređivanja nijednog živog bića. Jasno, da, evo samo ću te pitati za kraj, ako uzmemo dve osobe, dobro, jedna osoba i ajde merimo ih na neki način po moralu i duhovnosti, imamo jednu osobu koja se suzdržava od konzumiranja, eksploatacije i iskorišćavanja životinja u bilo kom pogledu i imamo drugu koja apsolutno postupa ovako robovlasnički kako smo malo pre diskutovali i definisali, koja je po tebi dakle moralnija i osoba sa boljim etičkim vrednostima? Pa ako to svedemo na taj nivo samo našeg odnosa prema životinjama, onda je ta osoba koja ne eksploatiše životinje, ali šta ćemo ako sada produbimo tu misao, pa sad kažemo šta ako ta osoba koja je zaštitna i nastrojena prema životinjama nije prema ljudima i obrnuto, a ova koja jel te nema tu svest prema životinjama, ali je blagonaklona prema ljudima, šta ćemo onda? Gde je tu granica onda?
Jasno, jasno. Evo, taman ću te pitati, s obzirom da je to manje više si sam rekao definiciju, na primjer, veganstva, a to je koji se spominje i planeta, i ljudi, i životinje, dakle sve ono što nas okružuje i lišavanje i bola i patnje i bilo koje loše namere prema bilo kome. Da li misliš da je to onda prava definicija morala i etike? S obzirom da uključuje sve, dakle, rekli smo da ne možemo samo posmatrano životinje, nego i sve to oko nas, uključujući i ljude i planetu. Da, apsolutno, samo ne znam da li bi ga etiketirao kao veganstvo, zato što i veganstvo isto, čim se stavi definicija, stavi se nešto u fioku, znači to može da bude mač sa dve ostrice. Znači, ovde o čemu govorimo o moralu i etici prema živom svetu koji nas okružuje, uključujući sva živa bića. To, ako ćemo da gledamo u smislu ishrane, to da, znači možemo da kažemo onaj koji se tako ophodi prema svom živom svetu, on je na daleko većem duhovnom i moralnom stepenu nego onaj koji nije. Ali opet uzimo i sad i neku drugu stranu medalje. Ko je zdraviji? Da li onaj koji jede, recimo, koji se hrani, ono što zovemo danas veganski, ili onaj tamo seljak na planini, koji je vegetarijanac, znači on ne ubija životinje, ali recimo živi od njihovog sira. Ima koze i živi od sira i mleka, ali hoda svaki dan 20 km i živi na čistom vazduhu, ima svoju izvorsku vodu. To je definitivno jedna široka tema, podložna debati, ali evo, ako uzmemo u obzir i fokusiramo se na ono što je danas većinski, a to je život u gradovima i konzumacija prerađene hrane u bilo kom obliku, bilo veganska ili neveganska, šta tu možemo reći, da li je u ovoj sad sredini biti zdravije na biljnoj ishrani, da je tako nazovemo, u gradu gde imamo i prerađevine u jednom i u drugom smislu, ili se ipak i tu okretati ka nekim biljnim alternativama u poređenju sa životinjskim? Pa što se tiče, znači, te ishrane i okruženja gde živimo, uvek je najzdravije da si što više u kontaktu sa prirodom, znači to ti je beg iz grada, a sama ishrana opet je najbolja biljna, zato što je ona i najhranjivija. Sad, treba odrediti taj balans i vidjeti u kom, i to je isto pitanje ciklusa, ako treba da odaberamo fizički gde da budemo, gde da se nastanimo, to je van gradova, to je definitivno. A što se tiče ishrane, opet je to biljna. Biljna je i daje ti najviše energije, to je ona, da kažemo, sekundna. Primarna hrana nam je vazduh, voda, sunce. To je primarna hrana. A sekundarna hrana, ona koja je najhranjivija, to je ona koju unosimo kao čvrstu hranu, to je biljna hrana. Ima ta selekcija, znači to su nivo različite ishrane. Jasno. Ali ako to vezujete za moral i etiku, da, onaj koji se hrani biljno i koji je na biljnoj ishrani, on će i biti čistiji, jeli, fizički unutra. I duhovno. Znači, to je sve lančana reakcija, to je sve povezano. U našoj istoriji imate, što je jako interesantno, pre 3.500 godina, 4.000 godina, Grci su napravili zapis pisani da su postali naši ljudi preteče nekih, da kažemo, kaluđera, monaha, koji su živeli manje više izolovano u planinama i njih su zvali čisti. A oni su bili isključivo na biljnoj ishrani. I baš ima taj naziv, mislim da su Latini ili Grci, neko je to naveo, da su se zvali čisti, tako su ih zvali. Jasno. Sviđa mi se, dotakli smo se svega, vodili jedan dobar, kvalitetan razgovor. Hvala ti najlepše, pa se eto možda sretnemo. Sa srećem.